Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kendiat sengi mensyua ka Batisi TV kelalaj ban lum kubur, halor ka jing ka ba kinograp ka snong maskot ki yakendo. Kani ka kubur kalakta yaki babon ki beriau ki badan kemensiam skolam, na kabenta ki bajenjar ki bakordo. Kabak ham kata susu iki bapet ya kani ka khobor kadai na ka jingkren jing gibreu jok ni ka snong ki balaya tho banamar ka jingdon kani ka jingkhang snong ni ka lockdown ki breu ka ni ka snong ki bam tang da ka ja bakamlo bat kimdan pisa ban thet ktong ne ban thet dawai ru haba ki pang ki stom hadin balayu i ya kani ka khobor ki nong karsan jong ka Batisi TV ki lapan pau baki kwa ban aje rap iki ni gibreu ha kani ka snong da ka pisa kumta ka kanhon jong ka Batisi TV kalasyam ni ki benta ban lam khmat ban lom ya usenyang ban nei ai sheki nong snong jong ni kasnong kat kum kje tho anta jong rong ba snong uba kersiau kharbitai ulong ba hakani kasnong kidan kumba nyu phulai tli kilong yeng bat ka kan hon jong Batisi TV kalabo e kathong ban pani nyu phulai 1000 tingka ban nei ai jingrap marsi 1000 tingka hakawai kawai kilong yeng hadin baladap lom ya usenyang jong ki babon ki bala ai kluat mensiem kapisa kalami tam palat ya kan nyu phulai 1000 tingka kata kalami prapusan 1000 san spa tingka bat hakasan tarik mentau bena jemang rajar arpo ka kanhon jong ka Batisi TV kalahir seknong maskot banai IT ya kani kapisa habala poy ya kani kasnong urang ba snong hadin bola sim jeng khen tikna lalap bakidan 100% tadi kilong yeng baro hakabala sampat marsi 1000 tingka kawai kilong yeng bat ya kapisa ka batampan sa arpo 1000 san spa tingka la IT no aurang ba snong ba unbo ya ka kum ka fan jong kasnong hakani kasngi belalai IT kini pisa dalam khmat do producer jong ka Batisi TV uba me ban ker lapang ringkat ka jing senran lang managing editor uba jo thank you bat hakani kasngi la sakhi lang ru de ki parlok bat kinong kersan jong ka Batisi TV tangan ni kita tor ni arab digimot ni lor ni ai ni lor ko ang khan ni menta bat ni long kendet ni long chef ya ka man laj ai ban pampor ibreu daga ni kita tor ni yok na direksyon ban gibreu ya bisa ban nyata daw femen to tementale kita gicing bisa jung producer kalong ba kumsan la dak sarkar ka tre ban nyata lang ba upai ba ko me khlia ka badai namar kum bolong tahi dah gicing pe junga kum ba sinong ba me khlia la dak sarkar ka tre marab bat ki khaw kala iban mi ila ban riwol dangi ni mo ban yarak ko stage jung dadon kampe ban sikit na po way state kami cipet cumi ino yalam sinom la sarkar kloy ban pan iskim per po sentral ban minte po state cumi kundo ban la ban pendengi ta gadai jikisar jingkren cumi producer temi sudu wayu blai mo blai i ni jik cumi marka meklia cumi galong ka kerpang mo state ke bagiong ke Kristen state mah keri tibrek-tibrek yang suang baulai ubi gini 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 bayi nyamani try pun kalian ni try nonton baulai ni dangan baulai ni dangan dua oh baulai ubi gini 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 pop state ni tinggi community kata ini bagus ini dah community kan bentong kita rekam menteri kebasuk benlong pun betul betul orang dah start anak menyerung lelok menyerung kedai mungkin kalian sungi kebasuk ni perman kita dengan don musim tristom aku malong hi pos no ni tristom kai pat ke bana ko rusno pat masno klar masno mo gor jong blai ke ba Batisi TV grup lagi tim cobi gila lagi le lomba jingkran jong blai lagi jing sosial ho tar ko deng aingo ipi bat ke jong aingo blai lagi ni for lagi le sunga masno na blai si jarmo yang begitu kan man ai da kapisa ila mang sia jar si dia kena pisah antara dengan ai segini dengan sesuatu yang orang lain mentah.